Hrskavci su moj omiljeni sneg, zato što su zdravi, veoma ukusni i naravno fino hrskavi. Vidjet ćete, vrlo se jednostavno prave i podsjećaju na italijanske biskote, pošto se također 2 puta peku. Moram da priznam da ja mnogo volim krekere koji su kupljeni u radnji, tako sam i dobila inspiraciju za ove. Međutim, kada ih sami pravite, onda možete da kontrolišete količinu koštunjevih plodova, suvog voća i raznih drugih sastojaka. Ovoga puta ću staviti u hrskavce semenke od suncokreta, lešnike, semenke bundeve, pistaće, suve šljive, suve brusnice i susam. Vi možete da stavite drugačije sastojke, zavisi od toga šta imate i šta preferirate, ali gledajte da stavite 130 g koštunjevog voća i 130 g suvog voća. Imajte na umu, ako stavite više ovih sastojaka, krekeri će vam biti grublje teksture. Ja obično koristim 2 manje pleha, ali vi možete da koristite i jedan veći. To će uticati i na veličinu vaših krekera. U jednoj činiji stavite 130 g brašna. Možete da koristite i integralno brašno. Ako želite da vam hrskavci budu slani, dodajte 1,5 kašičicu soli. Zatim dodajte 1,5 kašičicu soda bikarbone. U drugoj posudi stavite 1 šolju, odnosno 250 ml mleka. Također možete da stavite mleko od badema ukoliko želite postnu varijantu. Dodajte 1 kašiku ili 2 melase ili umjesto toga koristite med, to će doprineti lepše boje krekera. Zatim toj smesi dodajte smesu sa brašnom. Pa dodajte koštunjevo i suvo voće, kao i semenke. Inače, pre nego što počnete da pravite testo, zagrejte rernu na 175 stepeni Celzijusa. Ravnomerno rasporedite smesu u pleh za pečenje. Ukoliko koristite jedan pleh, onda pecite smesu 50 minuta, a ukoliko koristite 2, 40 minuta. Kad ste ispekli vekne, ohladite ih potpuno. Zatim ih obložite plastičnom folijom i stavite u zamrzivač na 2 sata. Tako će vekne da se stvrdnu i onda ćete moći lakše da ih sečete. Secite vekne vrlo tako koliko možete i zato koristite rebrasti nož koji inače koristite za sečenje hleba. Ponovo zagrejte rernu na 175 stepeni Celzijusa. Tanko isečene komade stavite na plitki pleh koji ste obložili papirom za pečenje. Pecite hrskavce 15 minuta sa jedne, 15 minuta sa druge strane, mada vreme može veoma da varira i zato je najbolje da stojite pored rerne i da proveravate da se ne prepeku. Pošto su se hrskavci ohladili, najbolje je da ih čuvate u zatvorenoj posudi, recimo u tegli. Vrlo sličan recept možete da pronađete i na mom blogu Zoe Biber, link je ispod videa. Ukoliko vam se dopao ovaj recept, lajkujte ga i podelite prijateljima i zapratite moj kanal za više sličnih recepata. I javite kako su vam ispali hrskavci.